ti je otprilike, tu i ja smo, on i ja smo tu negdje na istom nivou. Da li on ima više para od mene, da li ja imam više para od njega, iskreno ne znam, ali znam da zarađuje sumanutu lovu od kocke. This has to be Loba, right? Fucking noob, man. What is Loba doing, man? Loba, you piece of shit. Fucking bot shit. You piece of shit! Nikola Miomanović. Možda kada čujete ovo ime i prezime, ono vam ne znači apsolutno ništa. Zvuči kao ime nekog vašeg komšije, nekog prolaznika kojeg sretnete na ulici i zaboravite za sekundu. Možda nikada niste čuli za Nikolu Miomanovića u dnevniku. Možda ga niste vidjeli na naslovnim stranama onih jeftinih novina kako pravi skandale po beogradskim splavovima. Njegovo građansko ime je Veo, maska koja sakriva jednu od najdominantnijih, najmisterioznijih i verovatno najbogatijih figura modernog digitalnog doba na Balkanu. Ali postoji jedna reč, jedan nadimak, jedan brend. Reč Lobanjica. Verujem da ste tu reč čuli i to ne jednom. Čuli ste je u šaputanjima klinaca u igraonicama dok pokušavaju da iskopiraju njegove poteze. Čuli ste je u teretanama gdje momci pokušavaju da dostignu bar pola njegove fizičke spreme. Čuli ste je na Discord serverima odavde do Amerike. Kada se kaže Lobanjica, ne misli se samo na gejmera, misli se na instituciju, misli se na silu prirode. Pa, dame i gospodo, danas smo ovdje da razbijemo mitove. Danas ne pravimo običan video o još jednom YouTuberu. Danas otvaramo dosije o čoveku koji je možda, samo možda, izveo najveću prevaru u istoriji balkanskog show biznisa. Prevario je sistem tako što je postao najbogatiji, a ostao u senci. Dok se drugi hvale iznajmljenim kolima i lažnim satovima, Nikola Miomanović gradi imperiju u tišini. Danas postavljamo pitanje koje mnogi ne smeju da pitaju naglas. Da li je Lobanjica zapravo najbogatiji YouTuber na čitavom Balkanu? Da li je njegovo kontroverzno odustajanje od profesionalne e-sports karijere zapravo bio potez genija? Mnogi danas šapuću da je on teži i od samog bake praseta. Kažu da novac koji se vrti oko Lobanjice nije u dinarima, pa čak ni u evrima, već u nečemu mnogo stabilnijem i većem. Mi smo ovdje da tu priču istražimo do srži, da zavirimo u garažu vrednu $500.000 evra, da analiziramo ugovore, da vidimo ko je Nikola kada se kamere ugase, otac, suprug, humanitarac. Ovo je priča o Lobanjici. Uživajte. Da bismo razumeli milione, moramo razumeti glad. Moramo se vratiti na početak, u Crnu Goru, u vreme kada je Nikola Miomanović bio samo momak sa velikim snovima i neverovatnom energijom. Rođen 1989. godine. Nikola nije bio predodređen da sedi za računarom 12 sati dnevno. Njegov životni put je bio lavirint neverovatnih odluka. Malo ljudi zna, a još manje njih veruje kada im se kaže da je čovjek koga danas gledate kao zver od 130 kg čiste mišićne mase nekada bio plesač. I to ne bilo kakav plesač. Nikola Miomanović je bio deo nastupa Ramba Amadeusa na Euroviziji u Bakuu. Da, dobro ste čuli. Dok su drugi gejmeri sedeli u podrumima, Nikola je bio na jednoj od najvećih svetskih pozornica, plešući pred milionima gledalaca. Taj podatak nam govori nešto ključno o njemu. On nema strah od publike. On nema strah od svetla reflektora. On je rođeni zabavljač. Ali svetla estrade nisu bila njegov pravi poziv. Njegova prava ljubav, njegova obsesija bio je Counter-Strike. Lobanjica je morao da se bori za svaki frag, za svaku pobedu. Probijao se kroz blato online kvalifikacija, kroz toksične mečeve, sve do svetinje Faceit Pro League, poznatije kao FPL. To je mesto gdje igraju bogovi ove igre. I među njima jedan Balkanac, Lobanjica. Njegov stil igre je bio predmet rasprava. Nije bio tehnički najsavršeniji igrač, ali imao je mozak, imao je game sense i, što je najvažnije, imao je harizmu. Osvajao je turnire, uzimao nagrade od po $50.000,
ali to je bio samo početak. I tu dolazimo do ključnog trenutka. Trenutka kada prosječan čovjek nastavlja pravo, a vizionar skreće levo. Danas svi klinci sanjaju da budu pro igrači. Roditelji im kupuju računare od 3000 evra, nadajući se da će im dete postati novi Niko. Ali Nikola Miomanović je video ono što drugi nisu. Video je statistiku, video je surovu realnost. Analize pokazuju frapantan podatak. Samo 2 do 3% profesionalnih Counter-Strike igrača su pravi milioneri. To su oni na samom vrhu, koji osvajaju majore. Šta je sa ostalih 97%? Oni su šljakeri. Imaju platu dok im refleksi rade. Do 25. ili 30. godine. Posle toga, penzija bez penzije. Rade po 12 sati dnevno. Nemaju vremena za porodicu, nemaju vremena za život, žrtvuju zdravlje, kičmu i oči, za novac koji ne obezbeđuje unuke. Lobanjica je napravio matematiku. Shvatio je da kao profesionalni igrač on je samo zaposleni u tuđoj firmi. Kao strajmer, on je gazda. Povlačenje iz profesionalnog Counter-Strike-a nije bio poraz, kako su hejteri tada pisali. To je bio strateški manevr dostojan šahovskog velemajstora. Odlučio je da prestane da juri titule koje donose limene pehare. I počeo je da juri titule koje donose financijsku slobodu. Prešao je u full-time kreiranje sadržaja. I to ne bilo kakvog. Kreirao je brand. Brand Lobanjica nije samo igranje igrica. To je fitness, to je humor, to je životni stil, to je brutalna iskrenost. Ovaj potez je razlog zašto danas, dok neki pro igrači i dalje žive u iznajmljenim stanovima sa cimerima, Lobanjica kupuje nekretnine i automobile o kojima oni sanjaju. To nije bila sreća. To je bila vizija. Kada pričamo o bogatstvu, reči su jeftine, dela su skupa, a Lobanjicina dela imaju 4 točka, 100 konjskih snaga i mirišu na benzin i spaljene gume. Dovoljno je da pogledate njegove videe. Čovjek ima vozni park koji se procjenjuje na preko $500.000 evra. I ne, to nisu automobili uzeti na leasing da bi se slikao za Instagram. To su njegove mašine. Krunski dragulj, Nissan GT-R, ali ne običan GT-R koji možete kupiti u salonu. Ovo je čudovište sa preko 1200 konjskih snaga. Kovani motor, kočioni sistem koji košta kao nečiji novi automobil. Samo modifikacije na tom autu vrede više nego prosječan stan u Beogradu. Tu je i BMW M5, luksuzna limuzina koja jede asfalt. Tu je Mazda RX-7, legenda je DM sin. Ali znate šta najviše govori o njemu? BMW X4 koji se nalazi u toj garaži. To nije auto za njega. To je auto koji je kupio svojoj majci. I ne samo da ga je kupio, već ga je sredio. Stavio mu izduv da se čuje, da grmi. Taj gest govori više o čoveku nego svi njegovi headshotovi. Da primetite preko njegovih videa da on ne vozi ove automobile samo da bi se pokazao. On ih živi. On zna svaki šraf. To nije hvalisanje novopečenog bogataša. To je strast čoveka koji je zaradio svaki euro svojim trudom. Ovo je tema o kojoj se lome koplja na internetu. Ko je kralj novca na Balkanu? Baka Prase je fenomen. To niko ne spori. Napravio je imperiju, restorane, brendove. Ali Baka ima jedan ogroman limit, jezik. Njegovo tržište je Srbija, Hrvatska, Bosna. Tržište od 20 miliona ljudi sa ograničenom kupovnom moći. Nedavno je pokušao da uđe na strano tržište, da otvori kanal za strance. Ali, dame i gospodo, to je minsko polje. Tamo je konkurencija surova. Tamo se teško uspeva. A Lobanjica je to već prekucao. Nikola Miomanović ne zavisi od balkanskog tržišta. On je globalna zvezda. On snima na engleskom jeziku godinama. Njega gledaju u Njemačkoj, u Švedskoj, u Americi, u Aziji. Matematika je neumoljiva. Kada Baku Praseta gleda klinac iz Beograda, zarada od reklama je recimo $1.
Kada lobanjicu gleda neko iz New Yorka, zarada je $10-20. Lobanjica ima berbu para sa obe strane. On uzima novac sa stranog tržišta kroz sponzorstva sa gigantima poput Stejka ili sajtova za skinove koji plaćaju cifre od kojih se vrti u glavi, a istovremeno je legenda na Balkanu. On sedi na 2 stolice i obe su zlatne. Zato mnogi analitičari tvrde da baka ima satove, ali lobanjica ima protok novca koji je verovatno stabilniji i jači. Ali ako mislite da je ova priča samo o parama, prevarili ste se. Da je lobanjica samo još jedan arogantni bogataš, ova priča ne bi imala dušu. U svetu gde influenceri mole fanove za donacije, gde prodaju maglu, lobanjica poklanja i ne poklanja sitnice. Njegovi giveawayevi su događaj godine. On ne deli kačkete i priveske. On svojim fanovima poklanja automobile, BMW M3, novac, skinovi, PC oprema. On to radi non stop. Zašto? Zato što je ispod te planine mišića, ispod tog grubog glasa i toksičnog ponašanja u igrici, koje je često samo show za publiku, zapravo čovjek mekog srca. Predobar čovjek. Ljudi koji ga poznaju privatno kažu da bi dao košulju sa leđa prijatelju. On ne traži ništa za uzvrat. Njemu je najveća nagrada osmeh onoga kome je pomogao. To je definicija gospodina. I na kraju dolazimo do dela priče koji je najvažniji, jer pametan čovjek čuva ono što najviše voli. Nikola Miomanović je nedavno dobio titulu koja vredi više od svih trofeja i svih miliona. Postao je otac, dobio je sina, iako se o njegovom privatnom životu zna malo. Jer on tako želi. Jer štiti svoju porodicu, ta činjenica menja sve. Zamislite tog dečaka. Odrastaće uz oca koji je svojim rukama, klikovima i pameću stvorio imperiju. Oca koji je krenuo iz male Crne Gore, plesao na Euroviziji, pokorio svetsku gaming scenu i vratio se kao pobednik. Mislim da bi svako poželeo da bude na mestu njegovog sina. Ne zbog para, ne zbog BMW-a, već zbog toga kakva je ličnost njegov otac. Biti bogat je jedno, ali biti dobar otac, dobar suprug i dobar čovjek, to je pravo bogatstvo. Zaključak. I šta vi mislite na kraju? Da li je Lobanjica najbogatiji youtuber na Balkanu? Brojke kažu da jeste. Logika kaže da jeste. Njegova garaža kaže da jeste. Ali možda je to pogrešno pitanje. Možda nije poenta u tome ko ima više para. Poenta je u tome ko je pametnije odigrao igru života. Nikola Miomanović je čovjek koji se krije na otvorenom. Ne eksponira svaki svoj euro. Ne maše računima u kameru, ne pravi jeftine skandale. Njegova relevantnost dolazi iz kvaliteta. Danas smo vidjeli priču o čoveku koji je prešao put od plesača do milionera. Vidjeli smo čoveka sa predobrim srcem, predobrog supruga i, na kraju, predobrog oca. Da li je najbogatiji? Verovatno. Da li je legenda? Bez sumnje. Kapa dole, Nikola. Odigrao si ovu partiju života bez greške. Pišite mi u komentarima vaše mišljenje. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu.